tubahaye ikaze nanone mu makuru agezweho. iShowSpeed wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga arateganya gusura ingagi zo mu Rwanda mu rugendo azagirira mu bihugu bya Afurika. Hagati aho ngaho twe tubahaye ikaze. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Nk'uko amakuru abivuga, umunyamerika umaze kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga iShowSpeed yatangaje ko mu rugendo rwe ari kugirira mu bihugu bitandukanye muri Afurika nagera mu Rwanda ateganya kuzasura ingagi mu birunga. iShowSpeed yabitangaje nyuma yo kugirira urugendo muri Afurika y'Epfo, aho mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko muri icyo gihugu yatangiriyemo urugendo rwe nta ngagi zihari. Akomeza avuga ko mu Rwanda azazisura. Ati nta ngagi ziba hano, tuzasura ingagi mu Rwanda, gusa ntabwo tuzabasha gukora stream kubera ibiti byinshi cyane, ariko nzafata amashusho yazo. Kwa 21 Ukuboza 2025, uyu musore w'imyaka 20 wamamaye cyane kuri YouTube na Twitch nibwo yatangaje gahunda yise Speed Dolls Africa Tour, aho azajya akora live stream ari mu bihugu bitandukanye byo kuri uyu mugabane mu minsi 28. Aho azajya hose azakurura imbaga y'abafana, asangize abamukurikira ubunararibonye bwe bushya kuri uyu mugabane. Ndetse muri Afurika y'Epfo aho yatangiriye yarishimiwe cyane. Mu mashusho yasangije abamukurikira ku rubuga rwa X ubwo yatangazaga urugendo rwe muri Afurika, iShowSpeed yagaragaje ko azasura ibihugu birimo Algeria, Misiri, Ethiopia, Ghana, Kenya, Maroc, Nigeria, Afurika y'Epfo, Zimbabwe, u Rwanda n'ibindi. Uyu musore aherutse gusoza urugendo yise Speed Dolls America Tour. Yazengurutse leta 25 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi 35. Uyu munyamerika kandi yanigeze gusura imigabane irimo Amerika y'Epfo, Uburayi, Aziya ndetse na Oceania nk'uko bigaragazwa n'urubuga iShowSpeedTrack.com. Nubwo kandi yatangaje ko azagera mu Rwanda yewe akanasura ingagi zo mu birunga, gusa igihe azahagereraho ntikiramenyekana. Ngayo nguko ibyari bigezweho mu isi y'imyidagaduro. Tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe nitwa Journalist Thierry. Imana ibarinde. Hasta la vista.